Habero mwendo kwikomeye umwaka gwa 2022 nibwo Uganda yatungwa kwetegeka ubwo abangereza babire bebembi rumije kirwa wa Queen the Duke of Kent bakwase ngenderwaho yo kwetegeka Milton Obote hamwe na Sir Edward Mutensa wa kabiri owabiye Kabaka wa Buganda. Okurgobwe Fortunate Ahumuza na tekerezo General Kurisenko ko mu Uganda. Gatandika Kurisenko kwezi umwaka gwe 2020 ubutabe tujye mu lockdown. So nkagire cyetengo cyo Kurisenko kwezi umbire bwa lockdown twantubera hakafita kutambara nashara munanye ntandike business age ngajikoraho research nashangane rugama kasente nanye nashara mugundebe birunje bikufa omu project page. Fortunate kurugarwa kiruri bireri sinjiro na Risenko za Saso ezabire zitara mu Uganda mu bwire bw'abangereza. Nke myeto kitiyambere munonga kuyihatwarga omunukono y'abazungu tebasize kwetandikiraho enkurakoranya twatunguka projects nkezi twino bugabe bwo kuriso kakaho kwenda ebyabire bitaruhenye mu mbire bw'abazungu ati nkenko kwezi ntureba nguzamara imyaka mushanjo mu Uganda nikimayisa no bwezizire konkenye mahumbire z'abazungu zikazitagizire zikaba zitaru. Fortunate nariso bwana bw'enkoko za Saso okuruga cyoro kimwe iratandika kubuguza bwa 602 ezenkoko z'cyoro kimwe nikirugira obwiro bwazihereza ez'cyoro kimwe no zarara mutwe no zugumaho mpaka zishize biri 14 umushana na necho oriyo no zireba no ofisa mukonga to kufisa nyinje umwe n'ubufabwa accident ubundi ushanga bwaburwa mana haburgenda yize kubaniza uruga ogunagira ngo hate narisa kandi aguzengo ko 2020 buri kwezi izi ni Risenko ko 2020 ndete nkoko 10 buri kwa wesandi kunkubanye nezirya murro zaheza 2 weeks ndete zindi ezo kibaziriyo mu Katare ni tambuza ninguza atunaziya nazo zibani zitahamu nimbasa ku nkom percentage nimbasa kuihamuka 30% z'amaguru. Ubwo nagira ngo enkoko za Saso neziraka ishati ya meza 3 nebane iribwa kandi bikwemera kiri benecheka okwikari 3 rero yenkazi nitanka kutera mahora ameza na necheka. Ngundise breedage tekulwara munonga kandi nogiteka ahafuri ronje yetambuza wagiya ukagisiyo umuntu nagire kure tambare yerisa yabona amahore garya tekwenda muntu waburije aho kujango tekulwara kandi nera kukura kuba ameza 3 enshaki nebaneremera kiri 2 neceka kushika ahakiri 3 kandi enkoko kazine banetera amahuri ahameza na neceka. Fortunate nashobora ngo kwiho Uganda erwo mukono y'abangereza ebya teknolojiya bweyongera kandi hate bakozesa imukora ya za karamagezi okurunda katareke enkoko. Fortunate waki koresa social media postinga mukutu yitu ya social media twakoroza advert za radio zimwe tuzaho tukufunayo akira tushashura tuzaho twegesa nkoko shanga cyatweraho kufuna ba customer. Emukoro y'ihanga yo kujaguza imyaka nkagana gumwe yo kwetegeka neja ko room district ya Kitugumu omu bukizi bwa mumosho bw'ihanga omucyanga cya Achori gashokweri ya Sotugusa. TV West netabarusya government n'abanya-Uganda mwena okwikaha kuzaguza imyaka nkagana gumwe kwiha Uganda etungo kwetegeka ntubasima ahabo bahagizi n'obushagiki bwanyu okureba program zeitu n'amakuru geitu. Hangara government, hangara abanya-Uganda mwena.